Sige siya gihilak. Kay giduka naman gud siya pag-ayo. Hindi man gud siya katulog dayon basig siya ra usa. Nawa, dali kay makamata. It's okay. It's okay, baby. It's okay. We can sleep. Hmm? Dali sa tang pang lipstick. Yeah, sige lang siya scream for like, I don't know. Yeah, buhat na nako tanan, di ba? Ilisan na nako siya diaper. Basta kipakaon, tanan ilisan pag ako yung sulina kaya ba nako initan siya, then gibuan na pud nako kaya ba nako asa na giputos na sad nako kaya ba nako gitugnaw na sad siya. Gitagaan ako siya og so, nagsuspect ko nga gas, siguro. So, gitagaan ako siya tambal sa gas. Nga, nagdugab siya. Kanang, or nag-burp siya for mga kaduha or katulo. And then, nakatulog na siya. Yeah. Yeah. On and off siya karong adlaw. Nakaligo pagali ko. Kaya nara siya sa, nagyaw-yaw ra siya sa bed. Yeah. Kay manlakaw mi mga tumi magtanaw mi og house. Nagsige na mo gumig pang tanaw mga houses kay plana mo mapalit og house pero di pa sure. So tanaw lang mi. We're not in a hurry. Wakay ko ka tiwas akong buhok kay kanang nahilak naman siya maay. So kita naman mo sa akong last video before nga ako ni siyang gi-feature kaning Dove Care Between Washes and Invisible Dry Shampoo. Ni undang ko balik ko gamit kay undang man ko gamit kay murag dry akong scalp at that time ba. And I don't know why. Pero nice ka ni siya kay ka nagaling mag-workout. After ka mag-workout, ka nang singot kay ka. Mo ni siya akong go-to jud ka nang katong labi na katong madto pa ko sa office. Kay na may gym sa opisina, sa among opisina. So mag-gym ko ka nang sa akong break. Mag-inani ko dry shampoo in between or ka nagbalik na ako sa work. Dili halata. Mata siya. So yeah, ganahan kay ko ani. So wala ko nakakuan. Ako nakatiwas ang buhok. Are you ready, Langga? Are you ready? What time are we leaving? No, I'm in a meeting. Huh? What time are we leaving? 4:15. Okay. Meeting. I'm sorry, this baby on has been such a butt. It's okay. I gave her the gas medicine. Yeah. And I think that was it. I think she was gassy. She is. But gassy, I normally would be able to tell because Yeah. she's normally arching her back when she's gassy. Well, But she wasn't giving me that Babies signal. yeah, babies are inconsistent. I know. So I just gave her that and Yeah. she fell asleep. That's Not good. quiet. So I think that's what it was. So, but I'm ready to. So it's okay lang ka. So yes, babies are very inconsistent. That's true. Yeah. So kung naka-notice mo, si Charles mo pop in, mo pop out. Kaya naamagod siya sa Pica's kwarto. Duha man niya among kwarto sa apartment. So nasa Pica's kwarto, nagdaghan na siya mga meeting, mga survive all day. So sige na siya work. Sahay mo gawas siya, kaya mag-video ko. Ang iyang opisina karon, mo na akong opisina sa una katong nag-work ko before ko nanganak or before ko nag-leave. So karon nag-exchange siya ning puli dito kay para dili siya ma-interrupt ba kay para ang kitchen ako ug ang kwarto kay naabay mi bata. So para medyo at least tago siya kay iyang meeting, iyang work di man pwede. Daghan man siya meetings. So di kayo murag madisturbo jud siya. So next month kay mabalik og work. Plan ako ibutang na ko ako ang desk or work computers sa living room siguro.
nagplan unta ko nga sa kwarto na ko ibutang unya kay di ko gusto nga ari si baby matug sa kwarto niya, ari ra pud siya all day ug mag-work ko. So may naugato siya ato mi sa living room. Medyo balance ba ato ra siya mag-hangout kami duha while mag-work ko. So yeah, kaya akong work okay na siya kayo. Medyo busy siya pero I'm sure it will be okay. Kaya mga customers excited kayo katong pagbuntis na ako. Yeah. Medyo love man ko sa kumpanya. So, akong anak sila, okay na dyan kayo nga na kay baby mo work agbalik. Kamurag, kay mo dyan nilang gusto kay sa muundang ko, diba? Kay, ang ako kong work, bali, pagbuntis ko, dira na sila nag-hire og ka partner na ko kay ako ra usa nag-manage sales ko. So, bali akong whole territory na ako is West Coast. Ako ra isa. So, katong goal na ko nga wala pa mi nakuha nga ka replacement ka partner na ko kay kuan basta kay last na kong ako is $2.6 million a month because whole West Coast yun na dapit sa California, Colorado kana dira tanan nakuha ng territory. So pagbuntis na ko ingko nga kailangan na mo magkuha og ka-partner na ako kay para og mag-leave ko at least naay mo sagang sa ako ang kuan, naay mo kanang sana mo bantay sa akong mga accounts kay na naman na kailangan partner among trabaho kay para in kaso ako mo leave ko naay maka kuan ako maka-cover. And if kanang bata sad na mo bakasyon sad siya in kaso pwede sad ko maka-cover sa iya ha. So mo anay patakaran nya kay usara man ko ako ra isa, so wala gyud ko nag-take og vacation pila ka kuan sa katong pagbuntis na po. Nabutang na gyud ako sa baby ako. So ako sa i-fix akong hair. Ganahan ko naman ni siya volume sad kini siya dili ni siya volume pero ganahan ko kay clear ra siya. Bali, imo siyang spray. Sure ba, Ganahan ko ba kay humot kay siya pud nya kanang refreshing lang ba. So, kay kasagaran pud sa mga dry shampoo. Magputi-puti ba? Muna nga di ko nag-dry shampoo sa una. Diba, tanawa? Na-notice ninyo yung difference? Mura siya may volume gamay. Pero gusto pa jud mo katong volume jud. Naa-adyo pang volume jud. Kanya, tagkuan man ni siya. $4 maguro kapin. I don't know if naani sa Philippines. I don't know if basig US na ni siya. Diba? Mura siya ganang mo ba na ganahan ako sa hair na kanang volume sa babaw. Basta limpyo siya jud. Limpyo siya tanaw. Pero ay lang sa mug kuan, ay lang sa mug palabi gamit kay ang giingon nagka-problema ko ato tangon ako akong camera sa tripod. Nagka-problema ko ato sa akong hair, sa akong dry nga scalp. Iningon ng akong amigo nga sa salon, ingon siya nga kanang medyo mura ra ko nag-imong naw kay ang dry shampoo ko na mura ko nog imong naw insya di ni mo waswasan imong naw nga sige butang og kanang bisag unsa makeup ana mura ginana ba. So dapat mag-wash jud ka sa imong hair. Kini siya daw pang emergency ra. Emergency. Pero nako na. Kaya mo na siya makadry sa imong scalp daw. Muti yung giingon. Hindi ko sure mo gito siya rason nga nagdry akong scalp. In fairness, nakauyon po ko aning lipstick ka. Pagwapa best. Kaya diba, sisi, di magpalusyang. Bawal malusyang. Akong gisuot ang shorts. Atong kuan gahapon. Atong gi-haul gahapon. So, yes. Ato na may taon. Nag-meeting pa si Charles. Dugay-dugay pa na mahuman. So, hapit naman. Alas 4:15. Tuog pa mas bibi ako sa gutom ra ba ko ay. Nice kayong bulak.
The cutest one in the whole world. We can get food after we look at the house too. Please. Yeah. I was thinking tropical ground would be good. Mmm. It's right there. I want to get a sandwich. I've Yeah? been thinking sandwich today. Oh yeah? The Cuban. Oh yeah. Let's do it. Okay, that was easy. Are we ready? No. Look, I grabbed so many clothes because I kind of panicked. Okay. Because like, I thought she was hot. So I took all of her clothes, Yeah. fed her naked, Yeah. and then I thought she was cold again. So I put that on, But it was just gas. but it was just gas. So Hi. Hey, you're not wearing pants. it was emergency. Where did your pants go? What is this outfit? I'm so confused. I know. That's cute. I like it. Here you go, love. Hi. Here. No, I like this button like this. It's cute. Should we leave it her naked? It's up to you. Yeah. Are you ready? Are you excited to spend the whole weekend with Papa? You should be scared. You're gonna be so scared. Yeah? Be scared. I'm gonna make you do so much dummy time. No. Your mama's a oh, you know that? You know my audience understand bao, right? Yeah. Oh wait, I kicked and look at my sandal. It's so cute. I love you. I love you, baby. You have a burp cloth for baby Akko? Yes, Lalab. Do you have a baby Akko for baby Akko? Yes. Okay. Baby Akko, it's hot. Not as hot as Papa. No complaint allowed. Look at hot Papa here. Oh, wait. Hot Papa. Hot Papa. Baby Akko thing. Papa carries ako. Oh, it's hot in the car. Oh no. I hope she doesn't scream. Look at my bag. It's mama bag. Hers before Yeah. was full of makeup and beauty stuff. Now it's full of baby stuff. Diapers and stuff. Off we go. Off we go. Oh. I was like, are you like hitting something like a body? Yeah, no. That's the crunching of the. Yeah, because you have your windows open. So. Yay! Mo niya mong house tanawon. Yeah. Yeah, it's kind of sketchy. It is, but look at it's got a giant yard. Backyard. I don't know how much of this is ours, Oh, but oh wow, yeah. it's got a big yard. Oh, look, the deck. It's got a deck, and it looks like it would be easy to put a project. screened-in porch Yeah. back there. Yeah, I mean, We can plant some stuff. What is in there? Is that a house? that it looks Yeah. like a giant garage. It looks like a person that does work on cars and stuff. But yeah, How much are fencing? Like, how much would it cost to I mean, that's add a fence? fences are fine. I think we just need a really good security system Well, if we live here. yeah. But I'm worried about your car. Well, I would need, yeah, I would need to get a better sense of the area. If it's like, yeah, because I do see no trespassing signs everywhere, and that's usually not a good sign. Yeah, there's a beware of dog. We can just say beware of dog. We don't have a dog. Or we can get a dog. What is that tree? Is that like a fruit tree? Fruit tree? It's kind of cute. But yeah, I could definitely plant some eggplants and Yeah. squash and stuff. That would be cool. Sketchy. Not great. Yeah. Careful, Uber driver. Sakay Uber. As soon as we start moving, Oh yeah, baby our bata likes Akko. the car. Cute, cute. Sana. Okay.
Wow. Yeah. What you up to? What you up to? Hmm? She's too smart for this camera. She just keeps staring at it.